Tatap muka PTM. Sejroning mastikayang ketereptian tur rasa deg-deg PTM, Satpol PP nureksain pemargin protokol kesehatan prokes ring sekolah dasar. Kasatpol PP Kabupaten Gianyar Imade Wate Mausang panureksan prokes ring SD mapaikatan antuk pemargin PTM 100%. Panincapan setelah prokes puniki wantah mata tujuan antuk ngicen rasa trepti tu rasa deg-deg majeng para siswa saking pengelola COVID-19 sepisanan ring panglimbak varian anyar Omikron. Anut ring hasil panureksan prokes ring SD Bali Kita Kramas Belah Batu Kejan Tenang Samian Angge sampun lebang prokes pinih becik. Paiketan saking sekolah tak sampun negepin makesami pewarah pemerintah inggih punika nyaga yang genah ngewangsu tangan hand sanitizer saha masker. Madewate ngaptiang majang para yayah rene siswa saning nganter okan ipun ke sekolah mangdane anutin prokes. Pinake usaha nambakin panglimbakan COVID-19. Punika ngawinang kahanan SD Bali Kita Kramas, sane kakelola yayasan Kita Bersaudara nenten kini pangelola kasus COVID-19. Bisnis Bali nguningayang. Ekonomi kepastikayang ngelimbak becik. Pamirsa orti punika jagi katur malih aja bos.
Pemirsa perekonomian Indonesia, Presiden ngelimbak becik sinarengan ring sejroning usaha numbuhang ekonomi. Penarkan inucap taler kesokong ring penglimbak ekonomi sani kukuh ring triwulan keempat war sekalih talih selikur. Mungguh ring rapat kerja kesarengin Komisi 11 DPR ring Jakarta kaketus saking kantor berita antara Sri Mulyani Mausang makata indikator estimasi saking Badan Kebijakan Fiskal indik panglimbakan ekonomi ring triwulan kaping 4 warse kali tali selikur wenten makata 5%. Paketan dani ngaptiang ring samian warse sida memargi ring makata 4%. Punika mawinan Dani Mausang outlook pertumbuhan ekonomi warsane lintang mungguh pinih ageng saking penarkan pemerintah antuk 4%. Puniki kejantenang anut ring panglimbakan konsumsi investasi kredit miwah belanja pemerintah pusat dan daerah ring triwulan kaping 4 ring warse kali tali selikur pinih kokoh. Manut Sri Mulyani kahanan punika mawasana ring sajroning panglimbakan ekonomi antuk samian galah. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia inucap taler ngewedarang usaha nampenin COVID-19 Indonesia selami puniki kekantenang sampun becik utamanyane rikala nampenin pengaruh varian Delta sane ngaunang ekonomi domestik triwulan ketiga warse kali tali selikur tedun kantos ring level 3,5%. Indi kecepatan penanganan varian taler kejantenang digelis pisan yening saihang ring pemargin Vietnam miwah Malaysia. Bali Pos nguningayang. Vaksin booster mangde digelisang. Pamirsa ordi punika jagi katur malih ajebos.
Pemirsa, nampenin penincapan kasus COVID-19, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves, Luhut B. Panjaitan, mewali ngenter rapat koordinasi evaluasi PPKM Jawa Bali, kesarengin samian Gubernur Jawa Bali miwah Forkopimda, sejroning usaha nambakin penglalah varian Omikron. Keketus saking sasuratan dane Luhut nguduhang mangde samian angge nyelehin kahanan panegara tiosan sana nincapang perawatan rumah sakit saha manggih panincapan kasus sayan ageng rikale sayan ngelalah nyane virus anyar. Rau mangkin akehan kasus ngelimbak ring daerah Jabodetabek sana medue capaian vaksinasi dosis 1 miwah 2 sampun ageng. Punika mawinan vaksinasi booster patut digelisang pemargin nyane ring daerah Jabodetabek. Santukan Jabodetabek kedadosang pusat mobilitas tur pengelalahan majeng provinsi lianan sida digelis pisan memargi. Yadiastun durung kepanggih panincapan dahat ageng ring provinsi tiosan nanging patut kedabdabin becik. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ngawawahin ri tepengan mangkin kasus pinih akeh wenten ring DKI Jakarta tur sida digelis ngelimbak ring wewidangan irike. Majeng samian kepala daerah talor sampun sayage melarapan yaga yang genah perawatan tur makudang-kudang pemargi nampenin varian puniki. Dr. Erlina saking Perhimpunan Dokter Paru Indonesia ngwedarang yening varian Omikron ketahnyani nyihnayang gejala dekah. Punika mawinan samian krama mangdesayan yatne-yatne ring kuentenan gejala punike. Bali Pos muningayang. Bangli ngajuang wantuan ke BNPB. Pemirsa orti punika jagi katur malih aja pos.
Pamirsa PMK Bangli nunas wantuan pemerintah pusat untuk mecikang margi sani usak sangkaning keni bencana alam ring war sekalih tali selikur. Wenten siau margi sani keajuang oleh PMK majeng Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mangde digelis poleh penampen. Wilangan saneka usulang anggen mecikang margi keajuang kantor sil 6 miliar. Anut ring data bencana daerah miwah pemadam kebakaran Kabupaten Bangli, wenten sia margi saneka ajuang mangde poleh wantuan rehabilitasi miwah rekonstruksi risampun keni bencana inucap inggian ring jalan penglipuran Tirta Dedari antuk penarkan prebil siki 3 miliar, jalan Tegalalang tambahan langkungan siki miliar, Jalan Tegal Bebalang 900 juta rupiah, Jalan Bebalang Taman Bali ring Kecamatan Bangli siki 6 miliar, Jalan Selati Tanggahan Talang Jiwa siki 5 miliar, Jalan Abuan 500 tigang da sekali yuta, Jalan Penataan Puku 700 yuta, Jalan Bangbang Penagelandi ring Kecamatan Tembuku sama pitung dasa yuta miwah ring Jalan Penulisan Sukawana Kecamatan Kintamani langkungan siki 6 miliar rupiah. Permohonan inucap sampun keajuang ring bulan April war sekali talis likur nelintang. Nanging durung kablik bagang oleh BNPB sentukan kantun wenten sani durung jangkep inggih punike surat pengantar saking Gubernur Bali antuk nilai usulan. Kepala Pelaksana BPBD miwah Damkar Kabupaten Bangli Iwayan Wardana anut ring surat edaran SE Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB surat pengantar saking Gubernur kepatutang munggahang nilai permohonan. Paiketandane taler sampun ngirim surat majeng BPBD Provinsi Bali mangde surat pengantar gubernur sida karevisi tur kejangkepin antuk nilai usulan. Wardana mausang nenten wenten wates galah sanika icen oleh BNPB sajroning negepin prasarat inucap. Dayu Swasrina Bali Pos Nguningayang. Pemirsa Orti Iwau pinaka pemuput Orti wengini mangkin pinaka usaha nambakin penglalah COVID-19 ring Bali elingan piteket ibu patut nganggen masker patut jaga jarak sampunan mepupul mewah patut nguangsuh tangan nganggen sabun melarapan piteket ibu Indonesia Presiden Bebas COVID-19 nyujur Bali bangkit Bali era baru miwah Indonesia maju ngiring rega teranyar tiosan untuk subscribe miwah like ring YouTube channel @newsbali.tv. Saking gedung pers Bali Ketunada Denpasar, titiang sarang pengreba Orti Bali ngaturang suksma antuk oratian idedani saheng lungsur mepamit. Om Santi 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 Om.